kunabantu abazokuhleba behind your back bakhulume ngawe ngemuva emva kwakho bafana no-exhaust wemoto ongemuva. Labo bantu abayona ingozi ngoba basemva kwakho. Labo bantu abayona ingozi ngoba abantu obashiyayo njengempilo. But umuntu oyingozi ilo exhaust wemoto okhipha umoya oseceleni. Ibubulolo hlobo yilabantu ophila nabo, yilabantu ohamba nabo. Bayingozi abantu abazokuhleba benawe, bakuhlebe behamba nawe, bakuhlebe bedla nawe, bakuhlebe kodwa bebephila nawe, bebephila nawe kodwa bakuhleba. Labo bantu bayingozi. But umuntu oright nomuntu okuthandayo ongathi uyakuthanda ilo muntu lo ozofana no-exhaust lo ozothi mangabe uduma uye phezulu. Lo umuntu ofana nokuthi umuntu othi mangabe ekuhleba bese kuhleba uNkulunkulu. Uright umuntu ozokuhleba kini ngoba umuntu okuhleba uNkulunkulu ufana nomuntu okuhlebekini. Akafani nomuntu ozokuhleba ezitheni zakho nozokuhleba kubantu. Ungcono umuntu ozokuhleba la uvela khona kunomuntu ozokuhleba la ungaziwa khona. Empilweni babili abantu abayingozi okumele understand nakumele notice empilweni yakho. Ilo muntu okhuluma behind your back nalo muntu okuhlebayo ohamba naye. God bless you.